Kia ora e tiwi, haere ake nei I te karere. I wero hia te minita whakawhanake Māori I te hui a te komiti whiriwhiri Māori o te wharepāre mate I te rānei, ko te pūtake, ko tā te kāwanatanga pūnaha, ko wā te kāwanatanga tikanga I te wā o te oho tata. Kei te rere te whakatūpato nui tai ore I tā te kāwanatanga whai kia tangohia ake te mana tā wharau o te tiriti I te taiao. Ko ngā mate tā rūru nui o te whārua ka kawe atu e te Wharekura o Ruatoki ki te whakataetae a kapa haka kura tuarua o te motu hei tēnei marama nei. Kei ngā awa whakatere tani whā huri noa I te motu whānui tau mai anōra ki te manawa whenua o te karere. Kua roa o tātou marae e noho mana pou ana ki te hapori I te wā o te Wharekura taiao, pēnei I te waipuke I te rū whenua rānei. Ka mutu kua roa hoki e a whinaana I te rākau whakamaru. Nā kona anō hoki Karere te pātai I ngā kaitōranga pū o te āpitihana, hea te kāwanatanga e tuku atu nei I te haipapa o te kawe I te utu ki runga I ngā marae mo tēnei mahinui ā rātau I te wā o te ohotata. Kātahi ka mate aua marae ki te tono paremata I te kāwanatanga mō tā rātau I mahi ai. Anei rā te pūrongo a Roy Hananuri. There's nothing in this budget that allocates resource to marae to be able to respond to floods and cyclones in their communities. Are you expecting them to do that mahi for free when the next cyclone hits? What is the plan there? E tūwhirana ngā marae ki te awhi I o rātau hapori I ngā wā o te porotaika, aha ko waipuke, aha ko horo whenua. But they seem to be intensifying and more often. I think it was every 3 weeks. There was a big weather event at the start of this year. George has joined us. George is responsible for the Tāite rāwhiti from the East Coast through to Wharekura and has been very close to that action of the North Island weather event funding that was channeled through marae. So what the Marae Relief Fund enabled us to do was to be able to reimburse the marae for those costs of feeding, of whānau come and stay here. I think also too what was noted, particularly up in Te Araroa, there were a number of, it was still summer, there were a number of tourists, they were up here leading in the vans, so they congregated at the marae and they had an amazing cultural experience for a week. Engari te pātai miriona tāra a te apitihana I te komiti whiriwhiri take Māori I te rānei, kei hia ngā tautoko te kāwanatanga I te tahua mō ngā marae ka noho hei rākau whakamarumaru oho tata. The Minister said, look, we respond when a marae is hit or a community is hit and the marae responds, then we reimburse the marae for their costs. But that relies on the marae having the resource in the first place to pay for that, and as they are hit over and over again, that resource is being depleted and their ability to respond quickly and effectively without adequate funding from the government is reducing. He ai ki te mema o reipa Georgie Danzi, me kaha ake, me pakari ake te āwhina a te kāwanatanga. We need that funding up front, and the Minister wasn't able to provide me with information of how he's going to do that for our marae. So is it comprehensive all across the country? There has been some work that's been done between the Iwi Cheers Forum, Hautake Āhuarangi, the climate change group within the Iwi Cheers Forum, and Simon Watts, the climate change minister, to allocate some funding support across some marae. 1 week ago, 2 weeks ago, some of that funding was announced. Whai muri ngā waipuke me ngā horo whenua I te hānuere I tēnei tau, ka whakaritea e te kāwanatanga he tahua pūtea tautoko I ngā marae ki te tautoko I o rātau hapori. Moi o tā aua ko ngā marae katoa. Aha kua kihea I Aotearoa ko ngā marae, ngā whare, ngā wāhi ka whakatuwhera I o rātau tatau ki te hapori whānui kaua ki te Māori noiho I ngā wā katoa. Ko wai ka whakatūringa ki te hāpai ko ngā marae. Ko wai ka pōhiri I ngā iwi katoa ko ngā marae. Ko wai ka ki ngā marae mau tonu e haute, mā koutou tonu ngā utu e pikai ko tēnei kāwanatanga koe rā.
I te tīmatanga o tēnei marama, ka whakaterea e te minita take a Huarangi, e Simon Watts, he tahua te kau miriona tāra ki te hanga pūnaha kohi i ngā hihi o Tamanui te rā mo ngā marae e ono ki te waiariki, ki te rāwhiti me Waikato. Nē, no reira me whakamātāmua tēnei minita i tētahi tahua ki ngā marae. Kaore mātou i te ki, hoatu i te moni, hoatu noai hoi te moni kia kaua tātou e āta arotake. Kau, kei te ki, kaua e tohu ki ngā marae. Mā koutou tēnā mai e pīkau, tai hoa e whakahokia e rā moni engari homai ngā rihiti. So not all that money goes through to Pune Kōkiri, not all the work goes through to Pune Kōkiri, but we are holding those various agencies to account or liaising with them to ensure that the agencies are responsive in front of and behind massive events. Not what we want to see, some funding up front so they know how to respond. They know their communities the best. They know how to respond and protect their communities. Aha ko atau atu ai he tautoko i te kāwanatanga, kaore rā nei, ki ngā marae i te wā o ngā whiunga o te rangi, ka tūwhera tonu te ringa āroha o ngā marae mena e tae ana e rātou. Roihana nuri mā au kaha. Kei te rere te whakatūpato nui tai ore i tā te kāwanatanga whai kia tangohia ke te mana tā wharau o te tiriti i te tai ao. Hei tā Edward Ellison o Ngaitahu. Me kauarawa e waiho mā te kāwanatanga anake ngā taonga tai ao o tēnei whenua e tiaki. Hei tā tēnei rangatira whai mana o Ngaitahu e tino tika ana kia whakaute tonu tātou katoa i ngā iwi, i ngā rōpu hapori me ngā kaitiaki tai ao e mahi tahi ana ki te papa atawhai, kia ora te rangi, te whenua me te moana. Ka poroporo a kia Edward Ellison i tana wā roa i te pau atawhai tai ao o Aotearoa. He mahi uaua, he mahi roa, engari he mahi pai mō tātai nei tai ao. Nō tēnei marama, i whakakapi te upoko o tākou runaka i tōna tūranga hei te amana o te rōpu nei. Te rōpu ā motu e tuku kupu tohu ana ki te papa atawhai me te minita mo ngā take tai ao. He mahi ki te taha o te papa atawhai, e toro te kaunga ngā tau ki mua, e whakatū te rā mahi tahi o tātou, whakatū tīnana ai, whakanui ai, o tātou nei mahi kai te aki whakatira take roto i tēnā kaupapa. Ko te wāwata āku mō tātai nei mahi roto te ao pūroa, hei whakatū o tātai nei rakatira take mahi tahi i te taha o te papatawhai me te hapori. Ka toro whānui te whaiwāhia Ellison ki te Aotearoa tai ao, putanoa i ngā puari maha pērā i te runga o Ngaitahu me te kaunihera arohe o tākau. Ko ia he kai hāpai mo te tiaki rerenga rauropi, te whakauru i ngā tirohanga Māori pērā i te kaitiakitanga, te tautoko i ngā mahi hauminui mo te tiaki tai ao me tahi atu kaupapa. Anei, te mahi rereke a te kāwana, he ruana he bill, Conservation Amendment Bill, e whakakore o tātai nei Section 4, Principles of the Treaty, e kaupapa taumaha mō tātou. Me wihi a tātou mai e tūranga kei runga te Conservation Authority me ngā puari, o te puari tiaki i roto i ngā rohe. Kāore o tātou hei whakariti o ngā mahere e pārana ko tēnā rohe, o me te General Policy Statement for Aotearoa me ngā CMSs. Ko tā te tumuaki matua o te papa atawhai a Penny Nelson, i te rāwiki i wehe ia i tōna tūranga. Wai hoki i tuku poroporo aki a te papa atawhai kia Edward. Hei tā te māngai o te papa atawhai, he kai ngākau te mihi atu ki aia mo tōna mahi tiaki tai ao. Ko te mihi kia rātou, ngā mema, ngai tahu kei runga tapuari me te authority, me o rātou ngā mema o te hāpori, me ngā iwi Māori he pai tonu ai, te rā kaupapa, te hāpai ana, whakanui ai. Kāore, te minita anō anake, o tēnei he mahi o te hāpori me te iwi, ki roto tō tātou nei tāo.
Ka noho tonua Alison ki etahi tūranga ā-motu me ngā tūranga ārohe pērā ki te komiti o te pai Māori i raro i te kaunihera o te poti. Ahakoa kua wehea Alison i tēnei tūranga taketai ao, ka mau tonu ia ki tōna ngā kaunui mo te mahi tia ki tai ao. Hora Kairangi Nicholas, Tahu News. Ka tiha e tiwi ko te minita whakawhanake Māori a tama pōtaka tā tātou manuhiri o rangatira i tēnei rānei. Nō reira, e te pōu whakarai o te au te kāreti tēnā koe, mihi nui atu ana ki a koe e tama. Mihi ana ki a koe, kei taku Wāhanga matarehu. E hoa, wiki nui tēnei, i roto i te whare pāremata, ko te wiki aro High Scrutiny Week. Ko ā tātou mahi i te wā o te ohotata, hei kaupapa tuatahi mā tāua. Ko roanga marae e tautoko ana i te hapori i te wā o te Wharekura taiao, e whakaruru hau ana i ngā pārurenga. Engari, mā ngā marae te utu e pīkau mo tēnei mahi nui a rātou, kātahi ka tono kia whakahokia te pūtea ki a rātou. Ki o whakaaro, kei te tika rānei tērā tukanga me panoni rānei tērā tukanga. E hoa, e mihi ana ki ngā marae e whakahaumaru nei i ngā tangata i muri mai e nei āhuatanga. Tuarua e te o ngā kaitōranga pū ko puta ki mua i te aroaro te tangata i tēnei wākari te paku mōhio ki te whakahairitanga o ngā marae. Tua toru, ka riro hoki mā ngā kaunihera me nima hoki e tautoko i ngā marae i muri tata i horawa i ngā mahi rū whenua me te tāruke, te whiunga o ngā tāruke a tāwhiri mātea. Tā reira, ko tā e nei kaitōranga pū kōrero, kāri te āta mōhio ki te whakaritere te ngā o e nei momo mahi ko whakatauria e koutou. Ka pai nō reira, te Hune e pai ana te tukanga o te wā nei kia koe e te minita, e mihi ana kia koe. Kaupapa tū... tai hoa ke nei. Ko nui hoki te tautoko ia te kāwanatanga i ngā mahi a ngā marae. Engari, ko tā te kōrero ngā kaitōranga pū i tēnei wā, ko te whiu pūtea rawa aha atu rānei ki ngā marae katoa te motu me te kore mōhio me pēhea taia te utu. Ka pai, e marama ana, e mihi ana kia koe. Kaupapa tuarua e te minita, ko whānau ora. Nā, hei tā te apiti hana, kāore e ea. I te kotahirau, e 8 miliona tāra ngā hia o ngā whānau katoa. E tatari nei kia āwhina tia rātau i tēnei wā nei, e kore e ea i te tahi o rau 8 miliona tāra. He ato whakautu ki tēnā kōrero. Iau nei, ko te whānau ora he tauarea rawe hoki, hei ārahi hoki i ngā mahi a te kāwanatanga a ngā tau kei te tūmai. Koe rā te take e tau kume ana ia te marama ki te manatū, ki te mineta pūtea, ki te whakanui hoki i ngā pūtea ka tau atu ki te kaupapa hōtaka nei a whānau ora. Koe kua tau te waka o whānau ora 2.0 i tēnei wā, me te mōhio hoki e ngana ngā iwi pērā i ngā titoa, nai tahu tai atu ki a rangi tāmiro, me o tātou anaunga no ngā motu o te moana nui a kiwa, ki te whakatōtika i te haere o te waka o whānau ora rua ira kati kore. Rua ira kati kore. Pai ene momo kōrero e te minita, e mihi ana. Ko te whātekau mā 8 miliona tāra ki te ao pāpāho Māori. Ko ia anake pēr, te kaupapa Māori i whai pūtea motuhake i te tahua o tēnei tau. Ka pēr nei tō toha i taua pūtea ki a te māngai pāho me whakaata Māori. Ki koe rā ngā wāhi e rua ka whakahaere i te pūtea nei. Pēhea tō toha atu ki a rāua. Kei te harikoa rānei koe e te minita ki ngā tikanga, ki ngā tukanga, ki te pūnaha hou rānei e whai ana i roto i te ao pāpāho Māori i tēnei wā tonu nei. E hoa, i whai pūtea motuhaki a minita mātauranga Stanford Day me eti tangata. Engari, ko tā te mahi a te whā te kau mā 8 miliona tāra, ko te toha atu i iti pūtea ki te ao pāpāho, ko whakaata tai atu ki a te māngai pāho. Mā mātou hoki ko te minita pūtea Nicola Willis, e whakatau te kōrero a ngā wiki e rua e toru kei te heke mai. Ka reroa, ka mōi hoki ki ngā tohanga, me taku aki hoki i a te māngai pāho me whakaata Māori ki te whakatārewa i tō tātou ao pāpāho ki tēnei manotau.
Kapai. Hikaka ana ki te whakarongo ki a koe a te rua, a te toru wiki rāne tū mai nei meo kōrero e pāna ki tērā pūtea ka haere ki a wai, ki a haere ki hea rānei. Mihi ana ki a koe te minita, hoi anō, pātai whakamutunga, kua hangaia he mahere e te rōpū ngahere manu, Forest and Bird. E whakaatu ana i te ono te kau, ōrau o ngā whenua kei raro i te papa atawhai, tērā pea ka hokona atu mā te Conservation Amendment Bill. Hea te hua ki te iwi Māori mena ka ngaro tērā whenua nui ki ngā tāngata whairawa o tā wāhi. Me te mōhio iho, ko koe te minita o te papa atawhai ki te riro atu e nei whenua ka pēhea te Māori. Hoa, ko tā te mahi a te rōpū ngāhere me ngā manu he rangirua i a Scotty me tama. He mahi hangarau, he mahi kirehe, pērā i ngā toriura o te ngāhere. Hoa. Kare mātou i te hoko i te rahi me te nui o te whenua. Engari, mā tēnei pire e kite ai te ngana o ngā iwi ki te whakahoki i te whenua o te papa atawhai ki te taitara o ngā iwi. Kia kaua e noho tūturu atu ki te papa atawhai. Engari, kia ngāwari hoki te whakahoki atu i enei momo whenua ki ngā iwi. Koira, ka tautoko hia rawatia e au kia kite hoki tēnei āhuatanga. Engari, ko te nuinga o ngā whenua ka noho tonu ki roto o te papa atawhai, e ti pito whenua, me whakaoki ki ngā iwi. E te minita, hari koa katoa ana te ngākau o te manahau i tēnā kōrero. Te mimia peke haua, e hoa? Rawe, whakahokia mai. E mihi ana kia koe te minita, tēnā koe. I tēnā kōrero whakamutunga, kawe he tāwi konei me te hari koa o tāua ngākau. Ka mihi nui kia koe, kia tūpato i te huarahi, ki te anau kei te raiwa koe, kia tūpato rā koe. Kei te oke atu ki te tangianga o tōku matu e hoa ki Bokai Pātea. I rongo au, me te aroha nui ki a koutou ko te whānau e te rangatira tama pōtaka, tēnā koe. Tēnā koe. Hoi nora e tiwi hei muri ake i ngā whakatairanga ko ngā mate tāururu nui o te whārua. Ka kawe ake e te Wharekura o Ruatoki ki te whakataetai kapa haka kura tuaru o te motu. Hei tēnei marama tonu nei kia mau tonu mai. Taki hoki mai anō ki te Karere, ko te mate ao ne tētahi mea tino nui ka whakatō ki roto i ngā tamariki, he aroha tētahi ki tētahi, kia kounga te tū, kia tū hoi te tū. Ko ngā mate tāruru nui o te whārua ka kawe ake e te Wharekura o Ruatoki, ki te whakataetai kapa haka kura tuarua o te motu hei tēnei marama nei. He ai ki tō rātou kaiako kia ngā mai o ha mariu, e tika ana kia apakuratia ngā mate o te wā, me te u tonu ki te mate aone, anei te pūrongo a Mahina Perenara. Pū ana te whenua, paoro kau ana nā reo waiti. E tēnei wā, kei te haere pai te kapa, pai te nā whiako hau i ako i nā tamariki mai nā kapa pakeke. Ko auru mai ki roto i tēnei o mātai kapa. Ko te Wharekura o Ruatoki te kapa ka whakakanohi i anai tūhoi. Ki nā whakataetai kapa haka kura tuarua o te motu, ka tū ki taurana moana hei nā wikitata nei. Kariro mā rātau e whakatairana te tū a tūhoi ki nā iwi o te motu. He haipapa nui te rana te mea, te tū a tūhoi he tū tino rereke ki etahi atu iwi, nā tērā me tūiru nei te tū a tūhoi, me whakakanohi hoki tērā ki te motu. E mea nui te whakatairana, te whakakanohi i te iwi, i te whānau, i te hapu, ki te kaha te whānau, ka kaha te hapu, ki te kaha te hapu, ka kaha te iwi. No reira, mā tātou, nā ranatahi e tīmata i era o nā huarahi, ka tīmata ki konei. Ko te mate ao ne tētahi mea tino nui, ka whakatō ki roto i nā tamariki. He aroha tētahi ki tētahi, kia kauna te tū, kia tūhoi te tū. Ko te takapau o mate ka horahia ake te kapa ki te atāmira. Ko nā mate tāruru nui i nā marama kua pahemo, ka tanihia, ka apakuratia. Ko tētahi atu tino kaipapa o tō mātai kapa, he kaue mai nā mate o te whārua, tino rahi nā mate kua pāmai ki runa i a mātai tēnei wā. Te kaumā toru pea, ki roto i te whārua, me tika me hiri a rātou kia tanihia ki
roto o taurana moana e te motu whānui. E hara tēnei kura i te tauhou ki tēnei whakataetai, enari ahakoa te a mai o etahi, tērā ia te whakaaro mā te mate aone tētahi ki tētahi, e tutuki pai ai nā mahi kai te aroaro. Ko te whakamā, ko te hikaka, ko te hiakai, ko te tuakanaka tiaki te teina, e whakatairana ana mātou nā tuakana o tō mātou kura i ēnei momo āhuatana ki runai o mātou me ki nei o mātou pēpē. Ko nā tuakana ka noho hei tauira ki nā teina e rea ake nei. Māhina perenara, pūkāia. E tiwi kia piri tonu mai kia te karere, ha muri ake i te whakatāpoto ko ngā huarere o te wā. Toki mai anō ki te karere, whai ake nei ko ngā tohu huarere. Ko tō manawa, tōku manawa. Patuki ana i te aroha. You can talk to me, walk with me. Everything will be alright. Come and sing with me, lean on me, even in your darkest night. Moke, moke. Moke, moke. Moke, moke. When the world feels heavy on your shoulders, you can call on me and I'll be there. He tiwi koe nā tātou kōrero mō tēnei rā. Hoki mai anoa pōpō, kia rongo anoa i koutou i ngā whakatau o te wā, e pāna ki ngā kaupapa Māori. Kia oi anoa mō tēnei wā, ko te ora o tamanui te rā, kia whiti ki runga i o koutou katoa e hoa mā, whitiki kia mau, whitiki kia hohe. Tūrou, Hawaii. Patuki ana i te aroha. You can talk to me, walk with me. Everything will be alright. Ko te reo, te take.